5 minut trajamo. Žijo, klele že drug par, tako so ga začela Žijo! Tada. Nekaj nisva, po 1 uri sva ga, a In na zdaj dan. eksplorava Creeperje in njihovo jamo. Kakšna je? Oh Oh my my god, god, oh my zombi god. razbija, del bigano. Jaz ga bom, eto, jaz ga bom. Fuck, ej, ne ga pustit. Ne ga pustit. Oh fuck, ne, nimamo zabave, Creeper. Oh fuck, a sta te ubila. Ne. O, idiot, Andro. Kaj? To ubil sem ga. Oh, my payments. Oh my god, ko Creeperjev. Tebe nisem invajtal, veš? Ti nisi Oh my god, oh my god, sem pol lajka imam. Ti mi nič ne pomagaš. Pol lajka imam. Pet zapred vrata. Da, je to mi zdole poveš, a ne? To, Oh my god, mogla vam... vzame. Železna vrata vam mogla narediti. Kaj? Oh my god, skeleton. Či. Ej, dej, ne morem aja, to pa lahko. Oh my god, god damn, I hate monsters. We just died in there. You won't see because Dej, I pa ne moram paused biti. the video. So Ej, we jaz are ga ne back. moram, Morava nazaj prijeti. ne moram se dotakniti. Sam back napiš. A ja? No, to pa nisem videl. A dej, zakaj ga ne moram? A ne, fuck. Šteka me. In Ja, to ne morem ga sploh ora. zadeti. Oh my god. A si ti mogoče pobral moje... Ja, tudi. Kdo mi boš? Zakaj ga jaz ne morem? Eto, na klema sword. Klema sword behind you. Tukaj, to, ubij ga, jaz ga ne morem zadeti nekako. A daj, no. Pa če veš, kakšen lag sem imel, no. Ali to, no. Dej, disconnect. I need to disconnect. Alright, great. That's right, kjer je zdaj Slovenia Gaming. A daj, no. Evo ga. Glam te gleda. Klinc te gleda dol izgleda. Ja, Dva ga daj, no. šteka. Pa če ne morem sploh zadeti tega skeletona. Kje? Na, klemaš. Ubij ga. Jaz ga tudi ne morem zadeti, ej. Fuck, kaj s tem, dej kako bom spuščico. Bam! Ups. Oh my god, jaz sem odbežil stran. Ne, pripel ga sem gor. Zdaj no, kaj ga moram ustreliti. Pa če me šuta... A, imam ga. Evo ga. Končno. Daj mi moje stvari. Ne vem, če lahko to Tele naredim. so moje, vse, kar sem Na, jih vzel. klele stone sword, stone, tole bom jaz obdržal, tole je tvoje, to je tvoje. Ej, iron mi daj. Čakaj, no. Iron, Se sploh nisem iron, videl. ej, ubil te bom. Čakaj, no. A, kle imaš 2 irona. Pa še Ups. veliko stvari manjka. Na gravel, pa na kle iron, pa na kle snowball, pa na kle stone axe, Pa pa na recimo kle wool, pa na flint. feather, pa na glowstone, pa na seeds, pa na dirta, tvoj, pa na tvoj wooden planks, pa na Pa tega. flint, kaj pa Pa na flint? pa kaj ne rabiš flinta. Ja, rabim za puščice narediti, ki jih še nisem naredil. Dej jaz A ja, grem dol. vsega imam. Okej, jaz bi puščice. Smrtonosno se Ej, spuščam. zdaj bom pa prav zaprl, blokiral bom vrata, doživim. Mi greš tukaj živice. Smrtonosno se spuščam dol. Adijo. Ej, dej mi moj stone sword nazaj. Evo, Če da je sva... moj. A ja. Ej, en je pa moj. Pa Ja, ne mi zaprl date sem slabši. Ne mi date slabšega, Kaj je to boljše? ki ga bom rabil. Kaj si nisem dobil? Kako nisi dobil, če sem tega vrnil? Nisem. Oh my God. Tukaj je, nisem ga videl. Ni torčo. Jaz jih imam 12. Agresici, vse imam jaz tukaj drugače. Ogle, creeper! Pričam. Čakaj, z egom ga bom zadel v glavo. In your face, falil sem ga. Deandro, nared puščice hitro. Evo, delam. I'm already doing it.
koliko te je bil strelil, creeper. Evo, 18. Pam. Au! I have 18 Arrows. so yeah, They give me. they are right there. Ok, no te I pa. will use my Spit snowballs. Kje ste? A, tukaj se me ti hoče zadeti. Ne, ej, dej. Ne me puščen dol. Pam! Pa shift drži tako te pa no. Koliko je kle monster v tej jami, še pojem, mislim. Palil sem. Jaz grem kopat. Jaz sem pa zadev. To. Dej skopli tako jamo, da bo šla sem. Andro, jaz sem tukaj, glej. Tukaj bo veliko monstrov, verjetno prišlo sam. Tvego bom. Ne, ej, ne. Sem že. Too late. Fucking No, it's not too late, but že delam na tem. You're fucking crazy. No, I'm not. I'm a fucking crazy. A daj no, kje je to? Ampak kaj je to neki? Kaj tega sploh ni? Pa si full blizu. Evo, A, tukaj je, ooo. ej, klem vrata naredil. Very nice house you have there. Tukaj je, označil sem s cobblestoneom. Tukaj moraš placati vrata. Saj to že delam. Vrata naredi za 6 telih. Ja. Se ste videli. Glej, tukaj 3, Oh my god, 4. Ne sem, jaz idiot. sem... Ne sem. Okej, no. Glej, Že čakaj, koplam na vrata. Daj mi jih vrata. Pazi, creeper je drugače za tabo, veš. Ker sem videl krele. Evo ga, oh fuck. Zombi in creeper. Glej, jaz jih bom ustrelil. Ej, umakam to. Oh my god. Zakaj ta wood skozi placaš, glej? Daj, creeper. Daj, okej, mrtev si. Mrtev si. Don't be Okej, there. a imam vrata, imam. Ne, Daj, daj mi vrata, sem jih no. moram, glej. Ja, Sem jih moram vem. plesati. Tukaj jih daj, no, se si klaže naredil. Tukaj, glej. Če jih imam že tukaj narejene. No, a si pripravljen, Andro? Čakaj. Ne, nisem, zato ker nimam dosti stulov pa tega. Počakaj, da grem gor, pa si naredim pickaxe. Opa. Ti pogledamo, če je kakšen... Off, skoro sem padel. Jaz grem pobrati hiter. Iron sword. Dej, pomagi mi hiter. 3. Imaš 3 sekunde. 3. Oh my god, creeper. Ne, čakaj, ustrelit ga moram. Počakaj, da ga vidim. Kje je? Glej, ustrelit ga moram. Na Glej, kateri čakaj. strani je? Čakaj njega, jaz ga bom ustrelil. Idiot si, Andro, veš? Idiot si. Evo, bil ga sem ga. Idiot. Koliko je kle monstrov not? Dej 5 not. 3, 2, 1, 5. Ne, ti pet. Ok, jaz grem prvi. Fuck. Dej ti mi ščit hrbet. Oh my god. Hrbet mi ščit. Počakaj, kam greš? Ne, klem zaprl. Da ne bojo hodili monstri nama iz zadnje. A veš, da zdaj se v temi, v tej novi verziji se v temi spavnajo monstri. Tako da moraš biti pazljiv. Ja, vem, ja. Nisem te rekel. Dej kol pober. Ne, čak ga bom jaz. Wow, šteka, lagi. Ne. Permanentno. See you next